Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kuitu yang syukur kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ibu syukur do beku tibis Allah Subhanahu wa taala si ello atat nian bangpai ni sab kita kenabot wa na si kene besi tatebi ambani tu jugi tebi so patakai kene bulan Ramadan yan ne yal man kita hindi enam bulan pe pelabi amba bulan Ramadan men elewan tinen magkai-kai siya do pinakuba ko edi Allah Subhanahu wa taala bang pahin pe ni sabsi pinawat si bulan Ramadan niya. Si bulan Ramadan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Na demikian si kita beku itu alhamdulillah pe elo sabian na suwe kita magkai-kai do lai beku ti Allah Subhanahu wa taala bang pahin kita pinawat to ini pagi sabab na tara ti bisara wa ti mutakali wa ti bitahati wa ti bulan ini bulan tidak saut-sautan duk bulan gada niya pinaki haji itinan niyan hargaan insyaallah Subhanahu wa taala setiap niyan bulan ini na pinaki insyaallah Subhanahu wa taala ibang paing kita pinabot to na si bulan ini serta tetunay wa tibiyane niyan panganakan si waktu petek ini mga ubus puasang baniin Ramadan ini hati wa tibi kone ya tibi sara sabian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Katinan ayat ini yang nakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini Ramadanin dumen ini sumegwa dan buah amban fardu pungtinai sin sembahyang pungtinai sin ini syahadat le na dia kita mabut siye na fardu yang atau wajib amar Allah Subhanahu wa taala tujupidu sikitibi atati wa tibi Metibisrati me pelebemian me kesunat-sunatan ina samian mangdumain fardu na tinen banggit hirang tibi na depende ni sa Allah Subhanahu wa taala sikitibi gi pangamahan ni kitibi atawa gi ini sumegwa yan ina jemale pasam kita imbitung bas mahafin atau tumbas megkain melingkan bangi fardu pagbisara atau wajib pagbisara asal ka dapat asal sinual kita atau bininsana kita wallahu Subhanahu wa taala awat jelaw kiamat bangga hilang te yene fardu ine pituna sikita misalnya ne managana man magsambayang magsahadat magsambayang sampai pituna si ine kitel wini nene yan puase na itinen tiya ni kita pinabot wene insyaallah taat niyan sa diin ito asal fardu kan sikita bi lella rende si kemon muslim as nasibay tunay tibi yene umuisay ng tabot si yan pedekkan ni pulposini Ubustu si inin niya dia ek kamudu kata bisrati di sugin te do te bikuitu yete do te bikemon niya melingkan na ruban do sabet inen pandang oras tindi dan bulan atau terlupa leulian do lebih nanti som do kita istirahat insyaallah kalau kita pekan te puas men lektur te niya lus istirahat atau sa ing antak ni masih belum te masih bisrati bi yene kanta etinen niyan ete bisrainin
Melingkan niyan si teges-kes ng bigo ito at awate waktu tembi yeddo anajaro kiti pintek men tatakat tembi. Kaysa nagnagita misara nagdatag na pinne asyam etin ine heti Ramadan atau ine heti siyamin. Iya. Si kedua sumian pinapardo ene bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala. Ibatang bisarat ini sumian pinapardo puasa ini atau Ramadan Allah Subhanahu wa taala sigito muslim. Sigitello syurutus siyam. Etinen syarat-syaratan mungkin kita makasari muase atau si kita nelella ruplen sama si muslim samian mian ini syaratnen supaya puasa tinima Allah Subhanahu wa taala. Si keempat fawaidus siyam wa fadl. Etinen ini faedah bang magsandal lagi kita puasa lagi kita bang ini na pa intedo den mian etin bang sikelo biasa ingin tedo te so inakaan kita ini sibang kita mate makin tedo te makin telasate bang ina bakas paglutuan te bag sandal ke untuk sandal lekakit sa amin tu selo nunya yan faida hedin faidanan bang ina ubus bang ina na faida afdal a'mal fi shahr siyam bang ina na pain me asal sapat na hinang cew-cewtan te si waktu kita hedin tu ne atau pasik na bulan Ramadanin bang ina na pain hedin en me hinang asal murah-murah so hinang te tu sinin ubus sike mian enem pesulu yet asal importante te eri mula-mula to besako de helu eruti de helu yene mian mubtilatus siyam yene makabatal puasete bi bu ni anasin makabatal puasete bi bugite de satri ini etir makasasa kite agar ne mian tebisara wa nabiin helu man tebisara tebisabian pie pinde manusia kam min saimin piaman me manusia muase magsandal ke uktu lek ka ke mo sandal le sempuk oras le sama dalam delo ubus magtua laysa lahu min sami ila ju al atas dania tumbas ko sen belingkan ile san ene lekak ngel atau ke uktu le runen anan sinin ek ka manusia muase magsandal sumegua kana tumbas ni awe ese na bang iya ka batal ne po sen ka ngono sumegua bang tehinang ni samian po na bang tumbas ng kana tumbas man Allah Subhanahu wa taala. Na ini tumbas na lekat bukpek yang tedo na samian. Na ini mula-mula din kami ako binisara ko ito dahil lo amban ni Kemon mian ene pasal tinandukit hegelo lugi ay nebe mian binsana muasi samian ini kawati po siya tenggara kurane tujuan tabi Rabbul Alamin. Ini mula-mula makabatal puasa. So dahil lo amban yan dahil tedo tabi ko ito bang dire na tedo bang dire mo huruf na tedo tabi sumay ko apa ingat kita bisa daerah dan ada kilo Jumat pagunting men na kita daerah kalau ras tabi daerah sumay ko itu tabi rembo sabi kita do tabi ko itu si istirahat kita dua bentar tabi istirahat salah tedo tabi atau ada yang bisa kuwalu sabi kita bi urut ko kuruhatan bi sini sami anti arukam tu namang tamang kita bisa dengan tahene mula-mula pengilang tabi tu si bulan Ramadan ini sebenarnya naro kita berhelu mian ini digere ayat lay masih asrar ni tabi sarat ni kalau Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun jadi ayat ini asal inangan kita ni asal inagahan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala buna bang puasa ini duman bahau duman bid'ah dahil pe amman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may kinabi amban yahin dahil amban masih asalnya pinateka wallahu subhanahu wa ta'ala pinaparto wallahu subhanahu wa ta'ala sisiya in katamusahin ko kumusa ta ko itu ini marumen ha sipirahin pin atin si umat nabihin nugsigit dumay kamaytag na pe amban nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya asal andang ni puasin andang ni pinaniya wallahu subhanahu wa ta'ala. Nau sampai kita bina ku itu lamud ne hati ne pinatek karo Nabi Muhammad sallallahu pinatek kan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na demikian pinaparu Nabi sabsiye in kapag santalin atau musain samian nubus ubus me sara iyan hati ne dariyan sara iyan mian ebi saramian iyan dukite muasa bangkite muasa pero Allah Subhanahu wa taala pues ayam ma'dudat atahat do itu elo itu menurut saya ada terlumpu elo atau lumpuk siapa elo saya bang peteka mabut si terlumpu elo ayam ma'dudat ya rupin kayen
Wala ka sandalan, wala ka sandal te mumusahin, wala ka sandal te magsandal kuktuin sa amihan. At haduyen, pin Allah subhanahu wa ta'ala. Ime, miyan, ayan, gantaan Allah subhanahu wa ta'ala tawa saranin, ubus man kana minkum maridan. Bisne pin Allah subhanahu wa ta'ala ka. Pawajib kusikam puasain, pertu kusikam puasain. Pamante besnot Allah subhanahu wa ta'ala hin. Paman kana minkum maridan aw ala safarin. Bang peni sabihin na kinian bin kam, may saki, saki. At tawanan, duman kam saki, sumagawa, may atat, lumayan si kam musafir. Dakam mo, si kawajib si kam musahin. Kawan tebes, Allah subhanahu wa ta'ala sitayin bi. Bang kinian bin musafir, at kinian bin saki, saki, ubus, dumani sa saki, sumagawa, lumayan kam, binte, bilangan musafir, ano, biyan ang lahat bi. Nakam wase, pika dukam ke kebuhatan dukam ke dengan dinsana pada Allah Subhanahu wa taala sahiyan. Sumagawa yan paikatum min ayamin ukhar si waktu kasiki bilay nakam wase mangan kam inum kam atau si waktu pesapir bilay nakam wase mangan kam inum kam ini hilang di sumagawa paikatum min ayamin ukhar yan istahum min haja bang PL kam ke puase PL kam saki kakam wase si waktu kasikibi dok PL kam musafir atau magtulak-tulak sama magpipito ubos kakam wase istahon di at ubos na puwase ina pura Ramadan leni waktu isamihan po inakam tawagan kam tulak naman kineberaron di utang din iten utang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung tandaan Allah subhanahu wa ta'ala dati di pinabuhatan wene bisan kita iten bisan parto ambang sumagawa bang peniya sikita sagihin peniya sikita mudaratin peniya sikita asal sumay men lumengan na dati tayo nagbuwas sa sumagawa dinak dinak di sa hinamanhaman BPL o kasigihante BPL o ke miyan tepelengan kita sa amin ang banlahat tepi sa lahat ng buwa magsanda dati te awe na suya hati bista tebi maghangkar na ubos mo lang pusahin na birante ko sa BPL o ke muwasi kita sa amin ubos ay rayat le pag nagbisara siya men sa amin atle iyan natin ang gantaan at awasara amman Allah subhanahu wa ta'ala miyan dinak kita natin muwasi mangteg ka lang pusahin ubos pesuno pinaarkano Islam khamsa puasa marayat le rukun Islamin miyan tabilik-balik tayo bisarahin line etinen amban rukun Allah pinapardo wallahu subhanahu wa ta'ala line siya nagpungtinay kaya man tadi kulangan libainin kaya sabihin na shahadatu an la ilaha illallah magshahadat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sayyid urus fardu asal wajib siya manusia innebut atau siya mag-agad sa Allah subhanahu wa ta'ala si kedua wa iqamis salat duk siya ng bahaya si ketelu wa ita'u zakat siya murung zakat bang ni artaani pagkadarin tibisrat inuinin miyan pagzakat le si keempat wa sawm Ramadan si kelima wa hajjul baiti man istata'a sabila etinen laro kita kisi empat le siya sinasaktan gutu en Ramadan sa keempat le tinan ene muwasi ubus miyan pardo miyan si Allah subhanahu wa ta'ala miyan bangkite ine ene ang lima silang puntin miyan asal subay hinangtimi dan nebestrate empat lay pagirman kita si waktune si ero bestrate kita si waktune ene pasal puase isuno sayat lay asyam ine heti puasein ine heti puasein bang sibasayakan ine heti puasein bang sibasayakan duk ini sab niya pinahin as-siyam duk Ramadan nagsetiyen siyam duk Ramadan Ramadan dinne syahr Ramadan duk miyan unzila fihi al-Quran itin ene bulan ene Ramadan le ene pinne pimeturun Quran Allah subhanahu wa ta'ala ubus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam ko binasara si sabyan o kami manusia magpercaya sa Allah subhanahu wa ta'ala magkagad le pinabardo sikam yene alaikumus siyam yene siyamin umusayin sa amya numisan sinit inetitan bang ini kalimat duelay bang ini tagbidaan nin so niyan dambuwa kita din sa tu as-siyam yene pagitak na ayat Allah subhanahu wa ta'ala pinne
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Pinapardo sikam yene memuasihin. Ina memuasihin. Asyam bil lugha. Ina memuasihin bangsiyakan. Asyam ini bangsiyakan ini etisyamin yene pinne al-imsak. Bangsiyakan ini bian memuasihin atau asyamin ini al-imsak. Ada syai. Itinan ini bang sikit siyakan imsakinin ini pereheng. Bang kita besar pereheng awal sukut pereheng samian. Ubus ada syai aman ini. Atinan ini asal pereheng kau, pereheng besar, pereheng mangan, pereheng lubengan, pereheng samian. Pintu betul besar bang siluga, bang si bahasa. Ini bian ini siam lay. Nubus bian bang si bahasa. Bang si bahasa mian, siya pikir Arabin sini pindah bang si tarifan pilluga atau si istilah atau si sara. Bang si sara pinain, yene siamin, yene pinne kapanandal atau perehing keo. Amban kemon ine makabatal neke binsana, yene puesenulei, puesele bagsandale, amban min tulu'il fajri. Amban pegua pajar wa hatta ghurub syams sampai kesedap matahari leo ubus biniyat taqarrub ila Allah sumaiduk serta niatnya tuju Allah subhanahu wa ta'ala yan ini bangkau magsandal katina nasinin bangkau magsandal ruga kau megniat kau kena muasi bangkau magsandal kau megniat kaya magsandal kau ninggalan mangan magsama ni kaja ninggalan mangan kada asal kau. So makin nan siinin keenan asal puasa si Ramadan atau puasa pinapardo Allah subhanahu wa ta'ala tininggalan mo subay niatan mo asal puna kau niat mulai ninggal kau apagya sebab ini puasa li pinapardo Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na niat ne man niat etin megniat kau si waktu kau pegua apajar ito songgay pegua apajar megniat ne kau mangan gekau nginum, gekau jima, gekau ini song tebisarate betusinin. Ini etinen karena bian Allah subhanahu wa ta'ala karena tetepit tuju Allah subhanahu wa ta'ala atau karena penunainu pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala kau ini atun. Makin keenan kau muase tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini huwa limsaku an sa'iril mufattarat منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. Iyan suway kita tinen bangkeo lesi Ramadan le. Panaknaan ne bulan Ramadan puasaya. Ini ellew bang ne kau pinte song magsahur ubus yan gebe pegu apa jan magsahur ne kau duksar ta niat ne kau nandal de ko ke ko pamya ban ini tin sinandalan nginum ne mian mangan ne jima ane samihan do etinen niat ne karena penuneinu yene pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala tujuh kau samihan yen heti yene puasehin mian pinapardu ku Allah subhanahu wa ta'ala tau emen heti puasehin si mian pinapardu wa puasa pinapardu ku Allah subhanahu wa ta'ala sikitahin bi ye mian supaya kita megniat nandal keuktu nandal etinen lekat duk nandal yene mengge etinen meginang pangandakan Allah subhanahu pemegasan Allah subhanahu wa ta'ala kita bilay sumegua duk niat ne dihelu amban pegua pajra samian usemian umos elu teraja pandak-pandak ini pandak-pandak tiniam itu tenen pardu Allah subhanahu wa ta'ala sikitevi in puasehit umos yan mi anaja yan taman pandakan masuk pegua peka nun samian si pesongan sumian pinapardo Allah subhanahu wa ta'ala sikitevi dimensi umat dihelu pegete sarahin dalam siat helumian kemudian nak niya jadi kini benebihan nu niya manusia helu aman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih niya pinapardo Allah subhanahu wa ta'ala puasa so bini sarahin nan sinin tu sikitevi amban nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitu na sikitevi sumian pinapardo si iya wa Allah subhanahu wa ta'ala in ke pemuasahin in ke pagsandalin Kobus te besar na sino may kaulamanin pinapardo
wallahu subhanahu wa ta'ala si kemon muslim amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sahabatnya si kemon na umat na muslim samian yene puasinin ine puas amban kapmafardu wallahu subhanahu wa ta'ala si sambayang kinafardu wene in bulan puasahin si mian bulan Sya'ban bulan kuituinin si tahun si kedua amban kipek hijrane amban Makkah tuju Madinah alaihi salatu wassalam. Ikin enggak mentus pinaparto puasa dua ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala siya sumegua tahun si kedua ini. Amban lain ay si Madinah dahun pinaparto wallahu subhanahu wa ta'ala siya in kemusain dinakne muase dukme etinan umat nan kita nasamian sampai umat sekarang mulia. Yan si kedua ini mian amban kipek hijrane dinakne muase umus dinakne pangakangaka wene. Wallahu subhanahu wa ta'ala siya sumikemon umat na muslim leleruk dende bang taabot bulan Ramadan atau puasahin etirin na kitinandal ambang turu'il fajri sampai ghurubi syams yamian ko tirusalamian pardo sigitini pardo sigitini yene memuasahin yan si waktu kitini muase atekka yene bulan puasahin umus pasulu bisadaran sinayang usilikidiki syurut wujub siyam syarat yene manusia sumian wajib siye yene atau fardu siye yene memusahin fardu kan sikitri ko sembahyangin do demikian sembahyangin harus syarat le kita taka gitu Qur'an bi wa ulama bi kita hanten bi demikian sinin sembahyang puasahin harus syarat le da manusiain kewajiban kemon muase nansi nakahan kita we nian keulamanin ko bisa manusia magsambayangin da manusiain kemon kewajiban ng bayang ini tagna manusia banggay pe akil balik ka wajib siye manambayangin dok memuasehin sa ito ng buwas dan magtuti manusia lela nekerende neketag natag na al-bulug syarat wajib nesiye atau fardu wallahu subhanahu wa ta'ala tujuiye pinawajib din wallahu subhanahu wa ta'ala siye manusia lela neruk dende bang balik ne asal wajib subay muase subay nandal kaya bangga piye balik da wajib siye melengkan bisan iya ga balik bangiye muase bangiye ng bahaya tinima sembahyang din duk tinima puasa din duk ni apala sembahyang din duk ni apala puasa din tujuh sumegua bang iye ge nang bahayang ge muase me maka nak dikiri ge ga ape balik lela negere ne ge isi sinukut wallahu subhanahu wa ta'ala agna sikedue nian suwe manusiain balik etinen banggai pe balik manusiain pasiyamu la yajibu alai ge wajib siye musahin lela negerende neke mian ge balik age makazari age pe age ine ge pardu ge pe etin wajib siye yan musahin bisan pine wajib Allah subhanahu wa ta'ala etin makanak samian gape umulan balik samian ge wajib siye musahin si kedua syarat al-maqdirah atau al-qudrah manusiain pasyamu fihi rukhas wala tabisrat yamian manusiain banggay mekeges wajib si manusia bang mekeges iye subaye muase al-qudrat sumagwa banggay mekeges tapi nawajib Allah subhanahu wa ta'ala siye yene memusahin sine manusia banggay me kewajiban banggay memusahin yene mekeges sine yene pinne wala yajibu ala man la yaqdiru alayhi ko ine ke wajib siye banggay mekeges muase ko sine yene manusia pinne sakit manusia sakit ga wajib siye yene memusahin do manusia isab ni amban kirendehan balik siye sumegua bang petek ka siye ni atinan syariah ni enore adat ala syariah bang petek ka siye waktu yene haidan amma Allah subhanahu wa ta'ala yen mekeges ye sumegua
Kole siye supaya petek kesiamian gak wajib sisi memusahin supaya gua ini wajib sisihin supaya si mangan atau susah minum supaya gua si pesongan berarti berserata berarti supaya berande gua itu berserata lumayan biar hitung lihat jabang pie ini enggak kepuasan kali. Saya sike nian kasunu al-iqamah supaya manusiain petenna silhatnya wajib si iya bang luru ya dalam lahatnya dalam lumahnya dalam yan awe giman jari iya etinan daawat pinna ini sameng kana kinakan ko atau kana pemusahan ko atau kana ini na sameng rune bang luru ya dalam lahatnya giman jari ini ruk ini supaya gua sinukut si iya bang giman wasa al-iqamah timbang petenna adu samian gaya makazari bangge muase pina fardu pina wajib wallahu subhanahu wa ta'ala si in mumusin fala yajibu siyamu ala musafir sumegua apa itu bisaramia bang upama manusia in tulak atau kita begini da kita bisaki sumegua tala kita bi amban lahat tibi tujuh Makkah megumra atau ini lengan tibi tujuh Dammam atau tujuh dan Madinah ini lengan betul mandirian يقول تقول هذا بيكو سريع طالع كده جاي واجب سكتي موسى جاي واجب سكتي موسى سمعت بقى إيه بقى طالع كده بي أتوا لوين كان كده مسافر كده بسامع أوبس سمع هو بين الله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا بقى سبين بيسن إيه مسافر هسي آيات ليه بقى سب إيه مسافر بقيامنا برانن asal tegas tama mo sahing magigay gaya kinaugto magray gaya kinaugto si tekela data sakatan men gaya elektatan na mo sa ito na problema ni tinima ko sa ene sumagawa asal-asanen yan pememura wa Allah subhanahu wa ta'ala si in supaya hadja iya saluhaya si pelengan nilay ga wajib si mo sahin sumagawa iya nginom sumagawa iya mangan tegalan na musafir bistane haja bang pie makin beran na si waktu ubus na po sa insamya. Ubus gay makazari muase bang manusiain ete musafir. Ubus si kedua mian sakit kung tayo siya mian demikian gay siya makazari muase bang pinitek wallahu subhanahu wa ta'ala po sihin sumegua petek kasi siya sikihin duk petek kasi siya problemahin ito yung sumisya lumengan na bisan dari bulan puasa kita di bulan Ramadan dah kita magangang sumegua kita bihatinin mangan kita bidukinong kita bang petek kasi kita bisamya diyan kita sinukot wallahu subhanahu wa ta'ala sumegua sumayhat siya kita magbayad piya-piya ni kaya nuhan tebi kaya utangan tebi si waktu kita bihatinin sa amyan karantin. Ubus si kedua ni apin syarat sihat asyam. Daluman syarat makazari manusia ng muasa. So asage manjari banggaye muasa si Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nasi tebi sarainin syarat impuasatan mi timang sumian mangkin tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat impuase surut sihat asyam syarat yene sumian mangkin tinima yene puasahin bang muase kita yene ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Tagna-tagna ingat tibitan inin mangkin tinima pagi manggeruin penina inin pura bang puasa tapi ko tabi sarabihan ni na puasa na aja kita menantal ni kita sumegua ini kita luyu yugtutan biluk lekaktan bi dari atung basta sa Allah subhanahu wa ta'ala pa sabta tumawa hinangtan bi ko magsambahayangin sa amin tagna da ka magdayray mangan bang si waktu sahur asal subay ka ampin na medniat tagna syarat tinaima puasatan di Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita mekniat muase karena Allah subhanahu wa ta'ala tagna syarat sihat asyam sumehua kita bihatinan ini
magniat asal muasa karena Allah subhanahu wa ta'ala si ilawiyan atau si ilaw semua ini ilaw. An-niyat wahia awal usurut ini tag na ambang kemon itinan syarat dokumen niya adja puasa kemon hinang timiganta ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bangga niya niat negay tinima kemon cari duman hajanan puasa ibn Israel supaya ina sa men ibadat pagdisara kanta tuju Allah subhanahu wa ta'ala ibadat tibi tuju sumegua panagdaan nen itinan ini niat tibi tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sini demikian wahia awalu syartin. Tagna syarat tinima puasa tanbi. Wallahu subhanahu wa ta'ala sumegua kita magniat etinen muasa kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yasihhu siyam duna niyat. Gaya tinima, gaya manjari, gaya magjatu in puasa tanbi. Ibadat tanbi tuju Allah subhanahu wa ta'ala samantara kita gaya magniat tuju Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika sairul ibadat demikian yene kemon ibadat setiap bulan puasa le nut bisa banggani niat ne sumegua aawe gay magjatu gay etinen mian tumangdan si Allah subhanahu wa ta'ala yene nian yene puasa tebele atau yene ibadat tebele umus si kedua pesuno التمييز أي المعرفة لمقصود العبادة سمع هو manusiain tepenik hakikat semua betul asal at-tamyiz tamyiz ini semua tepenik ne yana ibadatin asal semua hab akal ne ketauhan ne samen asal ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala semua ini ted asal pinik ne pahap ne yana hinang ne bangkar na tuju Allah subhanahu wa ta'ala kemon ine ganta hetinan ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sumegua ine tanda keteule atau tanda hetinan dia lai mian penghetine ine si hinang ibadat na hinang niya bang manusia in lagi hinang ni haja ninget ga nila o ga ine sa amin na kuat ibsaratim itu ga niya katamaran ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala bu pihaja me manusia sebab bahaya kategori itu tentang bahayang kue kare niya sabi Allah ga inen me manusia pinen bagi inen duduk haja pin nam bahaya sabi gini lobang sini antak tumaanyanahin antak rukun antak iya saya demikian si puasa iya itu kaden niya pangalap na si kehinang dari na irin gania luog na haja lagi nangin hape pang betul besar na sayin haja pembi gekam dak begina sumewa bang sino paghinangin gani pangalap tapi kana pangyati tapi na kuna bang kiti lugan kemen besra ko to soy besra tagna besra tabi lugan haja kiti gani kataman nang tabi to Allah subhanahu wa ta'ala gani kataman nang tabi to Allah subhanahu wa ta'ala esuno al-islam syarat asal terima puasa ne buat bisa bayangin sumewa tadi Islam karena sini bisa mempesaing ke bagi ibadat yene kafir bukan megahanu meg muslim samian kero terima siye sumegua syarat etinen terima yene hilang dele sumegua asal Islam ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala bang kafir ke makasari bang kafir kero terima megihan aja legahana na sukero terima nagterima amalin sene Allah subhanahu wa ta'ala kero terima yene sembayang nen atau puasa siketelo apasuno yene al-aql manusia indra na magbalew-balew atau tin may binalaw sunod balew-balew sa amin kaya pagkalan kaya tinima mus anak yatan anak muslim sumaguwa kaya pagkalan nang bahayang kaya kituhan na bang ipiyarakat nang bahayang na magkasabki kita pikir kung nakal matawanan na muwasik sige kituhan na bang inalukatalapuwasan sa amin muwas na siya pinamuwasik so bang karenuin yan medua oras pakai sabi pero ganap kali itinenggero pinima puasa dan saya supaya hapakal nen supaya hapakal manusiain bang yan petek si hetinen si iye yan manambayangin supaya hapakal nen supaya kita uhan ne yan tek puasa hindi mekian supaya hapakal nen bang manusia kaya hapakal nen hetinen yan lasam Allah hetinen inanan Allah subhanahu wa ta'ala
mikilin binale atau ini samian namak sa pinte bang mian lune hapakanen mian age hapakanen sa ini dama sa mania lune sibuk mukatarat kenai mi asabu atau ana me ginom tuba me anu sikite mus me lune me enuhan selar lano ne namak sa wajib sen ke manjari ke manjari en gay wajib sen musahin ke sabgana akal ni samian ke wajib sen manambahangin sabgana akal ni samian mungkin wajib kita manambahangin musahin banghab akal tindi kasunu taharatul marah min al-haid wa aw an-nifas dende me kerendehan me kipungtirhan me kanhan te me kanakan atau me ke mitatuhan me kerendehan bang petek kasisi in haidin ko te besar lumian kese makazari muasa dia makazari nambahaya ubus na sini nekian mungkin tettenema puesaren mian bang nesi nambahaya bang nesi ubus abman ene haidele dai sa pinte pege bas istiqamah sih bisa do sampai ilaha tabiya mian de kerendehan asa pegang hama pinain pigasa sobra keteloren mian bisa do sang ilaha masa Quran nambahayang muasa sa mian pege basa na tinalo ko na basa na ora tala mansie pahalay gay bangkam le me kerendehan si waktu sa amin kaharan bin bumuwase megduse munang bahay megduse gay da kam subay tinggalan bi da kam muwase bangge pesut si amban me etine melahale amban la haid du atau ar bakas manganak le ge kam magazari muwase ge magazari nang bahaya me kerendehanin chepek umus na sutsi leyen tinen suwe de kam etine nang bahayang subay ne muwase bangtek ka sa amia nene pulang poyo atau pulang kapatani sumegua bang si waktuin taharatul mar'ah min al-haid di sampai waktu hetinen pardu na sikam ge makazani ndehin muase bang saman tara hetinen git suci pege bisa ni muase geiru tenima po serele sambayang dele wa Allah subhanahu wa ta'ala nus pawaid usiam etin ta de benutan bi yan pereng gornan sinin pereng gornan sinin ubus pege iduro kitauhan tebi mian enuhin mungkin nedo tebi bisara kapan hilang tebi bang suwene kitebi sung pendengar Ramadan kesamia esab sumegua panagnaan ng bantyamong panagnaan dahil ipat tebi bang kuing gemangkin etinan fueseten bi sumampay tuju Allah subhanahu wa ta'ala ipat tebi bang saing gemangkin fueseten bi sumampay tuju Allah subhanahu wa ta'ala ero anan si edo tebi asal inin umpul dan buwa ingat tebi sedih ampan tebi sa dahil lumian me eniat mian yene bang ine maka batal sembah maka batal puasa tendi sewaktu kita muasa bang ine maka batal puasa tendi sewaktu kita muasa peke duk kita bigay luugan duk kita bigay nga siyasa wali atong bas tebi hati bu yan ka niya mole kita bituju hadan Allah subhanahu wa ta'ala lugi ubus na sinin, ito tulo ang hello, muasa na kita bihe. Kita wate bihe, akas tabi saramihan, ini sa pinta ko, alakas-lakas na ilahi, so yung pag-iinin ko, yan muraza, arwad dyan ka ba, tahon, erong binisaratan bisigisi. So yung tulay muasa na kita bihe. Bagas na kita yung megniyan, asal amay-amay si kita bihe, ang mankemon helulay, bang kita bihe, muasa suwaso megniyan. Megniyan kita bihe, kakuhapan ng muasa, gay mangan, gay ginum, gay inasanan, ginunto. Duk po siya tembitin mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, si waktu kita bitin muasa, etin muasa na sa amin, pag pinapardo Allah subhanahu wa ta'ala, sumegua kita bi, paanib. Karang bisaraku makapatal po siya sinduwe, dempuas ang paninin. Paanib kita bi atau ipat bi, si waktu kita bimuase niya may pakarajaan atau niya may paragala atau may kikahinang way tebi gay telesa tebi buiin may kibinasa po siya tebi ini tagna-tagnanin makabatal po siya tebi dahil ang tebi ninduk po siya tebi gay batal damay ini nunin amban ako hinel imian inaghangkon baran ko duk gay makase-ase tawad siya law kiamat ga etinen lepas luupon lepas mian magsandal lekkat duk
kemon lain le tekeng le dahil ang tirinin tagna si waktu kita muase may kipungtiya sa agama Islam heli ang tirinin duk puese tendige lepas tumbas nen ga batal puese tendi kaya ga muase kita belay sumagua melepasin nan si inin tumbas ne enggak tumbas na si Allah subhanahu wa ta'ala walhasil indama kaya mungkin tidak muase saya kaya mo ibadat tinin tumbas na ruhep suwalo ta berapa amar Allah subhanahu wa ta'ala na pastan bi kaya kita maghinang ibarat lang maghinang nagsuwalohin naman Allah subhanahu wa ta'ala na sinalohan kita ni pang nahinang kaya manggara hinang tika na suwalo kasi nananasilin na nagkiyan bisrainin si waktu kita yung muase duk niya tumbas puwasetin di duk gay hetinen niyan ilepas wallahu subhanahu wa ta'ala si kita bi tagna itina inna mo ano ito tamban me makabatal puwasetin di ka atelesate bi makin na besate makabatal puwasetin menginumin menzimain menunsi tembulan ini so may inumul ng buwa henuti bi heliante bi teet si waktu kita yung muase bisan kita beratazib tebi bang petek dahil piwen palame kita bi indamame amban melan mus melimitan upama dia melimitan amban dia ada kita sa melimitan upama kaya ken na si dia ta tapos sa melimitan ki meli pemukaan meli bang ni ke anak ilo meli ken na ke meli bos ni ke dia ta inga dia boleh melimitan mutawafir hetin lai ke mo nagmotor kita pisong may asal ni atau bos na may asal ni yan nagtek kabalik si luma atakan pe memukain nabi ule ngelebe mi ano pe ngelebe me kampo pe sa mian kita ba me tipu-tipu ina ba me tiburan ba me sanang kapan ama sanang kapan hisap ga ina pe kita si kolonja sube ngelebe kolonja ngelebe me ano sa mian nus pagle silan ni ko mo petek ka sa mian dun bagi story me denderen de sa mian si me tinda na lu re ka pa pala lu re ki sa mian na besong do pe ano si indama pe den oy nang pote sexy pe no sabi ini yan sempre sila kaya magsi say tangwa sa yan duk kopiyade me duk demis na me duk top te sabi na nang sinin la ine pin tin nasirin si waktu kita muasa ine ghaddul basar an kulli ma yadhummu shar'an dah pe kilep da pe ini pe anong bimatabin dalu kahong bimatabin pamayam si ine kemon pemegasan sara Islam kaam si waktu kamu ase bang tehinang telisayin po sa hip ini gana tumbas sa Allah dawe etin ilakaran pesabian bang kita lungiti piu pisi oba na pero kaya kita bulang puasa rasul na ya mag-ano mo tulad magsarata na magsto daday hadya pinait sa raso agin kita patulak yung ilakaran ko sa raso ilakaran ko ko raso sa amin kita panaut-naut sa iya na ina aja naman dande ina sa amin pinne makabatal pemigesan lusin na pagsepukan lusin na pagsinya pagkukan na magsini lusin na paghati pagtimuti po na lusin hay lu asal gay menjadi asal secara Islam sabi yan dah kam piumatok maya dah kam piumatok kay ini lu si yan si waktu kita muase pangupama puasyatan bisayin pengihinang tabihin guna bang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magaka pihadja ambang kita manusia muase gani atong bas puasyatan bimalingkan luuk duklek kak duk inepekting lay wala si ta tumawa ti Allah subhanahu wa ta'ala urus si kedua irin tad asal pinekta bisan temata may kipangudyan sa kamuslam asal inin tad bisan do si waktu muase mas duman na si waktu muase kagan bisrati ka sa bang si waktu buwan Ramadan tayo pulang puase asal bang nasi dapat dimana kinulang pulang nasa inanang beraho sumago asal itu yana penne hifdzul lisan anil ghibati wal kadhib wan namimah ini kaya kanan ban may manusia
Sewaktu kamu muasir, sewaktu kita muasir ibadat terima, yana delatan biamban ke pengelimut. Mereka rendahan, mereka bertuan sama kita mereka mon. Yuru kita dalam rumah dia hantar. Semua tapi ya kanin PGG ko inakan ya kan ko. Asal ngelimut telepon ya. Mereka saya rasul. Hindi ko mangro semekam sime people sime alagayas sime ini hat pre. Sime darapa. Coba piro si kami sime lepuram sime sinangkapan sime lemiton sime oba sime bato sime ano si pok sila wala asal pengelimut ya kanin. Pengelililing. Pengesensa. Dengan ka. Sikit bisa sawiti dan mikir hati sawiti. Iyo lumayan sila mo. Isa abdo na siya doon. Sabi mo na ka. Iha limut po si abdo ka. Ato ka kas nga di kuil. Nginum tirang bilik. Limut iyan. Sabi siya terlihat-lihatan niya. Saya niyatanin. Nilimut. Asa tadi ya kanin-kanin. Asal kaya kung mag-aro sa bang iyakan. Asal hatu sa iyan. Nasubay ng babuwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron kita hilino, kaya kita mag-ano, mag-sakin na sa amin sumagawa ng klasa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaikutan, di ba ang kita bikinasa Allah subhanahu wa ta'ala. So, bang aeroplane, anak iyakan, asal hatu inanak duk limut duk, hatin dusta, duk tadi pengiyakan. Lela rin. Ambat kamasa ako mayakan yung kemon, diba kasi na kilo, amat pumahan. So, pangamahan, duk payaman, diba mapangan ko marat. Lela rende eri makanak ngilimut yan. Ngilini. Bisan dukit itu sini. Haja limut ibu si abdu bega pas ngaji. Bisa bukti si abdu alhamdulillah. Nakunyo to badan tadi ngaji. Benar salah sini. Pembelajaran kita limut yan. Semua bulan puasa. Dalam pada seperti ini nampun Allah. Untuk kami sekarang sa tinutan kami kan pejabat kalau ngaji tapi tua. BTW Israel. Amay-amay si ako. Si waktu kita muase, may kipongtrihan, hifdul lisan. May halaat na bidala atin bif, ang manin ay mga limut. Bakit limut? Sabi ha, pagkikan na may keno kita, pag-iepin nagsutan basa, makaat tabihe. Pihad sa milyon manusia, galimut ng buwan, walimutan ang magamati. Sabi kasi sabi, Pwede nagsutan pa sa pamiriwa tayo, paming sana at sa iya sa amin. Tumang kasi aras. Kaya mati mo sa limut gay. Bisa na magtamang manusia dan nunay ngalimutan ng buwa, manusia kaya mati walimut. Kung pinili magsabag, sudan pa sa piniriwa diyawa at wabining sara, walimut na. So sa iyo tabi kan. So ami-ami, siya ako, tanagitin ng limut. Tayhana tabi, si waktu kita yung muwasa, pagkadok po siya, tandinian, tumbas na tinimo, Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kadhib duk ngan dusta. Nini ko mga dusta ko kamahabi ada indama. Bang magpaiting ko anak kaya kani inanak duk dusta ko kang mama. Indama danapain to na hak dala ning kemo. Loro binin ka ang banlimog ka aton meros alin kemo ka banlimog kaniyan. Sabi ko sa loro ang banisa meros alin ang banlimog kemo. Sabi si sahab na loro ka ang banobal malimitan kemo meros alin. Nawala sila kung magkano dustahan sila India. Dustahan. Hara at ibig. Yene. Dela at ang bidang isratan bidang. Etin dustahan. Okay na. Yan sa anas. Okay na nagkatuan. Kaya ang bansa ng kapan. Yan dusta kay suwe lola. Dobermente. Kaya nang kasi anas. Bakit yung gusto ng kapan? Lola. Bisan dusta, abang dusta, bisan kiniaan ng lola anas gay magkasali sa dusta yan. Ilista. Basta dusta. Bisan kiniaan ng walaw ka na masihan, bisan kiniaan ng buot ang isin maglola-lola pa rin dusta sa dusta yan kadi. Inatumbas na Allah subhanahu wa ta'ala sinin, manusia medustaanin dilin narga sana. Bisa medustaanin. Pawaidul lil mukadzibin. Manusia medustaanin dilin narga sana. Koro, may ngalipot niya. Nasuway, dia ko magpain, pingko ko,
kaya mo niyakanin bustaan ko kang mama. So, ang limot, asal kaektahan, limutin asal ektaman. Anak yakan busta. Dah, kaya halate, amban nagdusta, kiti bitu si daru sikit. Kung may alusay, buhano pa, indama. Kaya discuss. Tapos sampai, song tarag, indama ng dusta sa amin. So, ano yan? Nagdusta, magdisalog sana, nagdusta na sa amin. Nagdusta. Dah, abi, saka, dah. Dah kang magkasari. Kay hala tabi etine yene dellatan bi amba nagdusta si kedellu wan namima dellatan bi kay hala tabi amba namima ina namimahi ina indama tagbigdaan ng agibaruk namima magano kita mag-discuss ang kita ng site sa diyan marinin kung mamaya kam kam gitu pupunta gitu. Siap dulu deh lu PG dalam absen. Puas lagi gitu berusaha masab. Ini abdu pertama kamu siguro demikian mana masa ke absen. Dia saya alhamdulillah dia gitu demikian. Ini abdu guru kegbidaan pinde ngelimut. Tapi tidak siap kan? Ngelimut luk magkoto-koto. Tunde ko. Saya Nabi al-Ghibah Nabi Mahe. Al-Ghibah ina tagbidaan ngelimut luk magkoto-koto. Tagay natin. Ay halate bi. Yene pina nilatan bi amban ngelimut luk magkoto-koto. Yung bato sila kami ismanin ko siguro ina tagbidaan. Inin dosa tahadja dosa. Maka batal puasa tebi inin banggay dengan tebi yan sama asal naman aja puasa. Asal pemegay sari sumegwa mas labi na dia kiti mula puasa. Pagigay utek yan pihala tebi raw puasa tebi. Sepumi ko kapo indama kapo luksinaji luksiabon bag ina pegbida ngelimut duk magkotokot indama. Mengelimutin etin enggak tebi sigat kita wa tebi. Yung udah lumayan bisarahan tapi dok etinen lumayan meron kita sa amin ano ba ijil kita sa amin si keno ne asal jing kita so ilu dekat kita ne kita lugar kita iya sa amin lu sa ne ila si Pilipinas lagi Pilimutat ya Pilipinas demikian yene an-namima ko na anak ilumian magbobo bisara penisab dumian magbobo bisara sampai kapag sasa lubu kaumanin sa bapne kipet bono manusia kipet bangka, kipet timan megloleh kibinin, kipet bono megkontinihin, kipet bono megusbawarisin sawan bisala samian, us inile tahala ng parang ito. Ene nami mahin. Ito na megpipito, paglupatakit ka na bisala saman ang bandine, magkadilan yung bandine manusia. Ngayon si waktu ini sahaj na duse. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dembuah oras, mengakui lumengan niya. Us may pagkubo luk sahabat ne, us may sahabat pin enunen, pin ne si sahabatin. Doan ko pin ne dawan hurmayan. Pin sahabatin na salaway nang pin ne. Ine doan pagubus kine pakwe ne duan biyan pin hagi. Ni ale kubo dua teruk de. Dan buain bineta doan ne sila takbo dan buain ene dawan mian, dawan lihingnan atau dawan hurmayan. Dan buain bineta doan takbo dan buain. Wah, ajaib sahabatin Rasulullah pinhinang lo yan. Pineka kitawan bi. Yan pinne kubulu ki winin pinne sampai sa ilaw kiamat pinne kami pengubulo siya sampai sa ilaw kiamat tinazab siya Allah subhanahu wa ta'ala kubute. We pinne sahabatin we Rasulullah. Pinne dan buhayin pinne la yastatiru anil minal baul anil baul. Si waktu pinne mange kay megeli. Dan buhay sa ayastansi dan buha kahul. La yastansiu min al-baul anil baul dan buain pinne bangi mange lupa manahin me pini hajar lem ke penten sayan mange ne bisa abus ke men mupu ke mistin sa sanian la yastatir eten ke me elli bang mangi dan buai sa kau la yastansi ketinan ke bangi mupu atau tapi men ngosan anu lagi geji ien dikit do yen eten sumegwa haji taman haji Allah subhanahu wa taala. Dikit-dikit bang sige tabi, sumago abang kita bi, na bista tabi dikit.
Oke nih. Dan buaya Rasulullah ini sab. Pinne yamshi bin namimah. Kaya tagna ginubol ni pinne sampai sa lukemat. Dalam siksa iya wallah. Siniksa iya wallah subhanahu wa ta'ala kubunne. Pagi nagpipito pinne terbahunan sa amin magbubuwisar. Nagbubuwisar sampai larak keumanin wene. Yemen kihinang nin. Sampai mati pinne. Yemen piniksa iya wallah subhanahu wa ta'ala dalam kubunne. Dalam narka. Tapos sa lukemat. Dalam narka sana mula. Ngayon, sewaktu kita yang muasa na ikipuntin sa agama Islam, pihalaat tabi dalatan bi amay-amay, pihalaat tabi dok magsikirin be, pihalaat tabi dok namasa Quranin, dok mapagkailasi eneme nasihatin, dahadja etinen imyan bang ngalimot, sa tabi dalatan bi, dok ngalimot, dok nagbusta, dok eneme namima, etinen kuwan tabi sarangyan, magpipito, magbubupisara, karena ete maka-atas kung tinisamihan sa waktu kita di muasa. Tasuno, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan si amman ilmin hadis nin, amman si hadis Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya. Lima perkara apa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabidu sawmi, yan pinne makabatal puasenet. Ni atas lima perkara makabatal puasanya ay tubtiluhu aga niya ay ine pala puasanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ine bang tahinang ne yene pinne al-kadhib bangi maggusta si waktu muasi. Giti ni ma puasanya. Batal puasanya wal ghiba bangi ngalimut bangi si waktu bangi muasi. Giti tinen puasanya ngana den pala ne batal si Allah subhanahu wa ta'ala. Wan namimah dok bangye etinen magpipito magbobisara sa amian etinen karena enune mian makaatne kung tinine muslim sa amian dalam tuman wan nadhra bisahwa dok pwede sa dalumian bangkiti mayam piyo si kinendehan atau ini sa amian sarta etinen masiat atau mekeno sawat dok minaman tinen kaya makasari batal po setan bi si waktu mian tehinang tewi bangkit yung suwakto kita muase ubos kesakitan duk mahinang miyan. Dalik ko, etinan dagit ibing lusta, batal po setan di sa busta, duk dagit ibing ngalimot, etinan awe, ngalimot, batal po setan sa balimot lay, duk dagit ibing lusta, etinan gana tumbas po setan sa busta lay, batal, duk dagit ibing magbubisara, makakamban ituman pisikauman, duk dagit ibing etinan mayam, si iyan na si may kirendehan haram sa amin si kitibi karal si kitibi si waktu kitibi muase batal po siya tinbi miyan bangkan na iyan kumayam tibi na itin ang karena masyad tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubos peturo si katello peturo si katello kapul udun an istima' kullu makruh inin kebiyan hadja bang mangga abikin ang iyan niya kay kanan ban kitibi kemon kita bete ke cellphone pegi ko itu bang niya nag cellphone na ka auto te kita may pulis te sigyo limihados penalty nin cellphone bukmangan limihados ko kamera ti kita bisaran so saran tek gene limihados penalty nin nabus kay kan sumegua masmo sa siya ko ito bang dumen cellphone so ano ine iya ko taw ngeran headset kasi nigyo so magawa ko kang may mangan, nanginginom na taasit sa magrahit, atau mag-cellphone, amay-amay si kampo ito, para sa pala pwede, limihados penalty ng buwa, lumito sa diyan. So magawa pang mag-cellphone kayo sa diet na gaya. Nagus na sinin sikit ni, so magawa kapul udon anestima. Tinggalan tinaro tayo ngeten di, hagge, ikilibi sinig ang upama, ng mag-cellphone pinakali, atau ano so magawa, inutan di, mag-headset na dyan. Ubus inay kayo. Diman hati, magbisar ruk anda ruk ila, ruk ila. Sumagawa ilay, magbisarahin. Na, tinte may sati. Kinasal upama. Atawanin may maglaka-laka at tabiya niyan anas, maglaka-laka. Atawanin pinto may music upama. May si Jekyll Maxon. Ay, Jekyll, may mawawal ka sina. Kung pinto may, ini sayin. Kemon na makalat, kaya dalam tayo, kaya makasari, pinakali, si waktu kita muasi, anan ti pero, na tingitin, pero, kagilitin, na kita pakala sa amin.
abadian syakti ki muase ame kapul udhun al-istima' kullu makruh kemon me hetine me geikina banu sara samian benegesan anu samian da kite bi ini taro kite bi hetine nginang ne waktu kite muase duk pegi duk poseten bi hetine ngi batal duk tinima Allah subhanahu wa ta'ala. Keempat, kafu jamil a'dha' anil makarih wa kaful batan anil syubahat fi waktu iftar. Kemon baranteinin paymantevi, perhentevi atau pegestevi atau wacettevi, mula-mula mismu bisan pamangantevi si waktu kita iftar, si waktu kita muka, pergi kita bagas puasa inusan lekatan. Nah, pinain lu kita magano si istirahat, pininteg papalang yan. Ini kita petek terus istirahat, ako makakala ko. Lumayan zikir, lumayan zikir ng dua. Petek na padanan pinain kita patangano, payat biya yung sisabi to sekreto sa amin duk si Abdul magkano sa amin. Pinain tek na papalang yan. Magkidalawatan na kita patang menuhin. Pero paymanong bi kinakanda ka magdairay kinakante mismo kinakanten bi. Da pe se kanten bi beteng bi bang ni ani syubhat bang ni ale medwer wa antebi. Syubha. Kinakanin ang banhal gina tawa ini kebuasian. Kinayan at usahayan at sawasilin ang pamilya na haral gi atau ini pemilihan. Kena pinaibisan du ang pamilya gasto ang pamilya no muhadarat atau pamilya no samen anu me ini pamilya no ubus pinu okay na pagir kita muase me pine gema kazari. Si waktu kita muase da isihante beteng bi bang niya lai kwe yene kinakan pinipiti bilay kwe subha kagdorwehante bang haral kime to haram kime sumegwa kita bi petengante bi arta peneliti bi kinakan lay bang amban haram buki atau bang amban idri kesamia supaya ini poseten bi ini tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya di sini bian أمام الويائب أبغض الله من بطن مولى بالحرام مولى من الحرام يعني بيني كنا استلنا والله سبحانه وتعالى سيسيني manusia يعني ngisihan atau menuan ini pengisihan dan duk ketiran haram ini pengisihan ini penting nilai tinggi kita bayar Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita bayar Allah subhanahu wa ta'ala ame muasahin ni mula-mula dalam puasa bang kita bi mangan atau penuan tibe teng diluk kinakan dengan mana halal itu amban haram samia peman tibi arta tibi meliti kinakanin pemeliti bi putur tibi meliti bi saur tibi bang amban halal luger bang amban haram luger ini bisa lari ubus sekene pusanen mian Allah yastaksir min al halal waqt al iftar bihaythu yamla batn bang dia dapat dah magtos penuan tibi bisa napit ako ko kaya sikimut hati peteng kimihin nus bisa kene sebelum puasa nagana niya so kaya kulang beteng na kaya magagan tegmetagan na kusamian magtos ni kana sayo ni pine pagubos na magtos ni agen may kibos doktor na pwedeng kaya nakuha lumengan atau pag-isa peno kinakan peno ang samian na kaya magkazari la Allah yastakfira day manjari pinanoan pineka yene betengten bisa aban may halal kinakan telay si waktu iftar ay ini ni aban ng buwag kita bisa marang magkiribing kinagkulay magjama sa amin bang penno betengten biwa kinakan sa amin so nagwa kontrol di marao pero may de oras sa amin etinen pos maghrib naman kaya kita may anas balik ubus ini gana niya prinis ini sa amin so nagwa bang waktu iftar bang niya dapat taro pekkatebi bisan pinti hetinan halal kinakan tibilay so nagwa kontrol tabi pek ada kala kaya kita boleh netin bahayang sa amin execute to Allah subhanahu wa ta'ala na puasa panmian niyan emen limi parkala mula-mula gated ini telesate bi hetinan makapatal puasa ito me mengelimutin me yene nabimahin yene mayam sa mian tusi me hetinan niyan dinak pinaman sikita besara duk pakale si besara gay magkazari Inte biru kau ramai ini puaseten di ini kau hati hetirin niya tung pas puaseten bitu Allah subhanahu wa ta'ala ampan Allah subhanahu wa ta'ala bang kehinang tibi si waktu kita muasa mati besaramian puasa pamian
susunuin maka batal puasa itinan asal ainian itinan semata-mata minum dok makan dok jima sunakuan insyaallah itinan kan oras tan tabut hatu si waktu balik anu sab kene kita bitu simesirinin antang hatu so ini ne paghan di istirahat kita bi da mangupama kay kasupatan ko riyo do hatu tu megurutan bi bang ay ko mga larab bang ataw bigison kasi sine sumakuan insyaallah sumian ini nasamian makin supatan bi subjektin bitu pasal Ramadan ini besar bang lu kita bi istirahat bang kita istirahat kita bi bang puasa bariatin pag muzakarat bi hadza wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.